Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4, oblutak me zovu. Toliko novoga svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želim. Svijet se sve veći mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, oblutak. To sam ja. Pa što je, djeco? Trebali su nam doći prijatelji, a njih nema. Pa dok čekamo, pročitat ćemo priču. Da vidimo što je Oblutak danas radio. Današnja priča zove se Oblutkovi prijatelji. Oblutak je jako žalio samoga sebe. Što je bilo, dragi? Ne izgledaš baš presretno. Kad se nemam s kim igrati. Zar nemaš prijatelja? Ne, nemam. U tom je trenutku Oblutak zaista mislio da nema prijatelja. I zbog toga je bio još tužniji i usamljeniji. Sigurno imaš neke prijatelje. Hajde da se pokušamo sjetiti jednoga. Što je s onom dragom djevojčicom Klementinom? Klementina voli slatkiše. Mogu li? Ne. Dobro, hoćeš. O ne! Ja ću složiti žute u red. Hej, taj je slatkiš bio na podu, da ga nisi stavio u usta. Čekaj malo, imam ih još. Čisti su. Eto, to je jedna prijateljica. Imaš li još koga? Mislim da nemam. Da vidimo. A što je s onim dječakom Leom? Leo je smiješan. Što je tako smiješno? Ništa, mama. Eto, to je dvoje prijatelja. Imaš li ih još? Nemam. Zaista? A što je s Gilbertom? On ti nije prijatelj? Oblutak je zaboravio na Gilberta, naravno. Gilbert mu je bio prijatelj. Da, Gilberte, ti si moj prijatelj. Oblutak je sada bio mnogo veseliji. Prvo je mislio da nema ni jednog prijatelja, ali sada ih ima 3. A kad je shvatio da ima 3 prijatelja, Oblutak je počeo razmišljati ima li ih još. Ružica mi je sestra, bako, ali i ona mi je prijateljica. Tako je. Oblutak! Zdravo svima! Zdravo, gospodine Hinkić! I gospodin Hinkić mi je prijatelj. Ja imam mnogo prijatelja, zar ne, bako? O, da, imaš. Pogledaj tko dolazi. Mama i tata! Mama, tata, vi ste moji prijatelji! I Ružica, i Gilbert, i gospodin Hinkić, i Klementina, i Leo! To su ti svi prijatelji? Da! Nisi li koga zaboravio? O, da! I ti si mi prijateljica, bako!